tutambwire twahika mu katara kakuru aho tushangira abashobozi no baragangire koma bagumize umukanso ya municipality mazuru umwanya muringwe uri kubabiha kwera kwenda kubafurira bitungu batahamisho bagahangira iguru nkabategerize Yesu nitwe tukamanya bakabagambere ngo umwaka tukatandika gukorera umukonga umwaka kugutandikire twara twaguma mu bwete tukamanya bari kwenda gushenya ninga abandi benda kukareka so nitwe nipenda ngo batumanyise tubanyobwire ngo bari kwenda gushenyaramo ninga batakabwine sente kanso tudishashara buri myezi umukaga but promisinga ngo je myezi umukaga yaho yono baza kushenya echayo bagaruka batongera kandi tushobora kubi umwe twanga no guze sente zo kutaho kugira ngo bambenda kushenya ombwiro bategerize bakama bobujuno bagira mu kanso nebiha hemitwari 12 buri kwaho myezi 3 ekintu kibari kugira ngo kibanyigire munonga aha kuba ngo sentezi nazo ni nyingi munonga nibagira ngo emyezi 3 mushashuri enyezi mukaga mushashuri echwayo bashobora batongeza hatite tunyigigomba chairman wa Kataraka Fred Muganzi waino kwetombuita har kanso ya municipality ngutera kubafaho no bari kugezaho kuratira amateka gona ago bari kubataho bakamabitu nka kanso bakutfo twahubara tugambere ngo tufurika kuba ekikamba cyo kuhakanana mu municipality ne ya kuba kunda kutugira kuba tutkaya ntubati itutine bsuburi unokora waiza kuremwa noda chairman nagira ngo berarikirire kwija ku rw'umwuga gwo kushuborogo ngo habo kuba kanso kwera ashare mu kushenya Kataraka tina ho baratoze ibintu byabo tinyine masuko kugira ngo barasenye umukatari akakuturumu murinza kutunga akatari enzi ya bunankeje katerera murinza kutunga umwanya gwo gukora ati nimborera ngahi emyanyeri iyo ne yisuje Nechigambwa government inentekateka zo kuhunduza Kataraka ruhobwa hati kandi niyo nshonga habwenchi kanseri kwenda kufurira abashubuzi aba okuzumuka katerera omukwenda kushikiriza entekatekeji abashubuzi bebitoke nibo babandize kubingwa mu Kataraka okuza katerera Betho mu Kataraka ka katerera kasya tushangira abashubuzi amarara gabomira hamatama bagumizengwa Kataraka karahare ne tawuni ngo nahabwe cabaguzi nibeganyo kutamwe za boda okwija kugura ebintu turatahe bitoke ushange kitoke turakitaho kikamara wiki tutakakiguriza kisanuksi kuri tukatuguze kitoke mu mitwaro mukaga 5 ena nkate cyango kigiya mitwaro 3 na 2 necweka kugira ngo sente akatari kona kakafakuna kubanga twine ba customer to kurga kuriya mutawo ntakija kunugura me na ndangwa aguru mutawo nagure bahagombe mudaraba asigiye kuri indi kurebe cyango kiri mu distance katerera tari hale accessible kandi kirungi imihanda yo kuzayo ni mingi wayenda noletwa ogwatora mu kindi wayenda notororo rwatora Kinyasano road then ochamahoti accessibility tikizibu kandi waba norebera distance nikibana kirugiriro kuseno maisa distance kurugankaye nyebona nduga rwa kabengo kanjira ngo katerera haba hale ahubwo inyuni hahambera hiyi kukira central market aheri so distance yani uri kukigamba cyane kirugirira na kigamba ari kurugaye omuhwezi wa RDC yahabwa district ya Rukungiri Wilberforce Ongom hina mageza gahira bakanso it's about council kushitamana n'abashubuzi bakafoginga we out then bakabana alternatives kugira ngo because umuntu wamushumasa nakinga bakaboreka abwaci batara renovate njiraka katari babatwire kuriya bakabashumesa bakaboreka advantages z'ikirungi cyo kuza kuriya nikiya ukukira so that umuntu kumushumesa wamureka ikirungi nawe nari naza kuba umushubuzi n'umutakuma kubara yabara kareba naraba naza Akataraka nakagamba kuba kamazireho sente ziri kuhiko buhumbi 2 n'ubukarabe katakahwire kurungi ahabwa TV West ndi Stewart Twino Mujuni.